Уважаемый господин президент, дамы и господа. Arvoisa herra tasavallan presidentti, hyvät naiset ja herrat. Переговоры с президентом Финляндии господином Саули Ниинистö прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Neuvottelut Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa ovat sujuneet rakenteellisessa ja asiallisessa hengessä. Мы подробно обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам. Me olemme perinpohjaisesti keskustelleet kahdenvälisistä suhteista, olemme vaihtaneet mielipiteitä kansainvälisistä asioista. Разумеется, говорили и о перспективах развития наших отношений. Olemme keskustelleet myöskin suhteitamme kehityksen näköaloista. Дипломатическим связям России и Финляндии в этом году исполняется 95 лет. Diplomaattisuhteet Suomen ja Venäjän välillä täyttävät tänä vuonna 95 vuotta. Выстроен прочный фундамент добрососедства и взаимовыгодного партнерства. Me olemme rakentaneet hyvän naapuruuden ja molemmille puolelle hyödyllisen yhteistyön suhteiden vakaa pohja. У нас имеется большой ресурс в торговом и инвестиционном сотрудничестве, хорошо налажены приграничные и межрегиональные связи. Meillä on suuri resurssi taloudellisessa yhteistyössä. Meillä on erittäin hyvin kehittyneet lähialueiden ja yleensä alueiden väliset yhteydet. Особое внимание уделили сегодня и вопросам экономического взаимодействия. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet tänään myöskin taloudellisen yhteistyön kysymyksiin. За первое десятилетие 21 века объем двусторонних торговых связей увеличился почти в 6 раз, до 22,4 миллиарда долларов в 2008 году. Tämän vuosisadan ensimmäisen 10 vuoden aikana meidän taloudellisten yhteistyön volyymi on noussut melkein 6-kertaisesti. Ja vuonna 2008 se on saavuttanut noin 22 miljardin dollarin tasoa. Однако в 2014 году товарооборот сократился, и эта тенденция снижения продолжается и в первом квартале текущего года. Mutta vuonna 2014 kauppavaihtomme on supistunut ja valitettavasti tämä trendi jatkuu myöskin tämän vuoden ensimmäisten 3 kuukauden aikana. Подробно обсудили с президентом Ниинистö пути выхода из сложившейся ситуации. Me olemme keskustelleet siitä, miten me pystyisimme päästä tästä tilanteesta. На наш взгляд, нужно задействовать все инструменты, которые мы создали за последние годы для работы по этому направлению. On käytettävä hyväksemme kaikki instrumentit, jotka me olemme rakentaneet tällä alalla viime vuosina. Тем более, что интерес у предпринимателей с обеих сторон, особенно к запуску новых проектов, безусловно, есть. Sen lisäksi, että kiinnostus elinkeinoelämän puolelta, molemmin puolinen kiinnostus on olemassa. Прирост прямых финских инвестиций в Россию за первые 3 квартала 2014 года составил 452 миллиона долларов. Viime vuoden 9 kuukauden aikana Suomen suorien investointien lukumäärä Venäjällä on noussut 452 miljoonalla dollarilla. И по разным подсчетам, вот по финской статистике, эти прямые инвестиции достигают уже 12 миллиардов. Ja eri laskentojen mukaan, kun myöskin suomalaisia lukuja otetaan huomioon, suomalaisten investointien kokonaismäärä on melkein 12 miljardin euron tasolla. По итогам прошлого года Россия занимала второе место во внешнеторговом обороте Финляндии.
Viime vuonna Venäjä on ollut toisella sijalla Suomen ulkomaankauppakumppaneiden joukossa. Мы сегодня говорили о некоторых крупных проектах, в том числе в энергетике. Me keskustelimme tänään monista suurista hankkeista, muun muassa energia-alalla. В том числе о строительстве атомной электростанции. Muun muassa ydinvoimalan rakentamisesta. И мы знаем все решения, которые были приняты финским парламентом на этот счет. Знаем заинтересованность наших партнеров. Со своей стороны все сделаем для того, чтобы проект был реализован в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями. Me tiedämme kaikista päätöksistä, joita tämän hankkeen osalta oli tehty aikoinaan Suomen eduskunnan ja hallituksen puolelta, ja tulemme tekemään kaiken sen eteen, että kaikki ehdot toteutetaan ja aikataulu säilytetään. Российская сторона уже начала финансирование этого проекта в объеме около 1 миллиарда евро. Оплаты уже произведены. Venäjän osapuoli on jo aloittanut tämän hankkeen osamaksua noin 1 miljardin euron suuruisena panoksena. Продолжается совместная работа в области судостроения. Jatkuu yhteinen toiminta laivan rakentamisessa. И это стало возможно благодаря приобретению в декабре прошлого года объединенной судостроительной корпорации 100% доли в верфи в Хельсинки. Ja se on mahdollista sen myötä, että Venäjän laivan rakentamiskorporaatio on viime vuoden lopussa ostanut 100% Helsingin telakan. Производственные мощности загружены до 2017 года. Общий объем заказов составляет порядка $800 миллионов. Ja tilauskanta tällä telakalla on jo vuoten 2017 saakka, ja sen kokonaisarvo on yli 800 miljoonaa euroa. В марте этого года в Хельсинки состоялась церемония спуска на воду ледокола «Мурманск», построенного для Росморречфлота. Ja tämän vuoden maaliskuussa oli laskettu veselle uusi jäänmurtaja nimeltä Murmansk Helsingin telakalla, joka on tarkoitettu Venäjän satamalaitokselle. Продолжается активная работа на уровне регионов. Alueiden välinen työ jatkuu aktiivisesti. Создана хорошая инфраструктура в пограничной сфере. Rajan osalta meillä on luotu hyvä infrastruktuuri. Большое значение придаем и поддержанию туристических контактов. Me annamme suuren arvon myöskin matkailun ylläpitämiselle. Россияне составляют 32% от числа иностранных туристов в Финляндии, и объем рынка по их обслуживанию оценивается в 4,4 миллиарда евро. Venäläiset tekevät noin 32% kaikista ulkomaan matkailijoista, jotka käyvät Suomessa, ja heidän palveluiden markkinat Suomessa ovat arvioltaan 4,4 miljardia euroa. Продолжается развитие гуманитарных связей. Humanitaarisen alan yhteydet myöskin jatkuvat. Имея в виду и 16-й российско-финляндский культурный форум в Петрозаводске, в октябре Россия в качестве тематической страны будет участвовать в международной Хельсинской книжной выставке и так далее. Minä tarkoitan sekä 16 Suomen ja Venäjän välistä kulttuurifoorumia, joka pidetään Petroskoissa. Tämän vuoden lokakuussa Venäjä on teemamaana Helsingin kirjamessuilla. При обмене мнениями по международной повестке дня особое внимание, конечно, уделили Украине. Kun olemme vaihtaneet mielipiteitä kansainvälisestä agendasta, tietysti huomio oli Ukrainassa. Считаем необходимым строгое соблюдение всех договоренностей, достигнутых 12 февраля в Минске.
Olemme pitäneet erittäin tärkeänä, että kaikki sopimukset, jotka on saatu aikaan Minskissä 12. päivänä helmikuussa, toteutetaan. Важную роль здесь играет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в составе которой в том числе работают граждане России и Финляндии. Suurta merkitystä on myöskin Etyjin valvontamissiolle, jonka kokoonpanossa työskentelevät sekä Venäjän että Suomen kansalaiset. И в заключение хочу поблагодарить господина президента, всех наших финских коллег за открытый и весьма содержательный разговор. Ja lopuksi minä haluaisin kiittää herra tasavallan presidenttiä, kaikki Suomen puolen kumppaneitamme erittäin avoimesta ja antoisasta keskustelusta. Arvoisa presidentti Vladimir Putin, hyvät naiset ja herrat. Так, уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа. Me todella kävimme pitkiä keskusteluja myös sellaisista yhteisestä ongelmasta, ei pelkästään Suomen ja Venäjän, vaan likipitäen globaalin rauhantila ei vallitse Euroopassa. Да, мы действительно имели достаточно такой длительный разговор, обсуждали проблемы не только и вопросы не только наших двусторонних отношений, но и глобальные проблемы, глобальные вопросы, вопрос о том, что в Европе сейчас не царит мир. Ja siksi todella olimme yksimielisiä siitä, että Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi Minskin sopimuksessa eteneminen, huolellinen täytäntöönpano on nyt tärkeää. И мы действительно едины в нашей оценке того, что для того, чтобы продвигаться в разрешении украинского кризиса, необходимо соблюдение и исполнение минских договоренностей, самое тщательное исполнение. Olin myös tyytyväinen kuullessani, että kontaktiryhmän työ on tänään jatkunut työryhmissä. Я также был рад услышать о том, что работа контактной группы и также рабочих групп в составе контактной группы продолжается. Me olemme molemmat maat Etyjin toiminnassa mukana. Haluan kertoa, että Suomi on ollut aktiivinen, ehkä panostanut eniten, ja me jatkamme edelleenkin vahvaa osallistumistamme Etyjin työhön Ukrainassa. Так, обе страны, как Финляндия, так и Россия, принимают активное участие в работе ОБСЕ, в деятельности ОБСЕ. Финляндия проявляет максимальную активность вот в этом плане, и впредь мы будем продолжать вот такую работу и такое участие. Nyt kaikkien tulee ponnistella vahvasti siihen, että Ukrainassa saavutetaan rauhantila ja että Venäjän ja lännen välinen jännite saataisiin lieventymään. И сейчас все должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы на Украине установился мир, и чтобы те напряженности, моменты напряжения, которые присутствуют в отношениях между Россией и Западом, чтобы они были сняты. Kuten arvoisa presidentti totesi ja luvuin kertoi, tällä tilanteella on ollut hyvin selvä vaikutus meidän keskinäiseen kaupankäyntiimme ja talousyhteyteemme. Да, как уважаемый господин президент уже упомянул, вот такая сложившаяся международная ситуация, а также отражалась на наших двусторонних отношениях торгово-экономически, имел прямое такое влияние. Puhumme myöskin hyvinkin laajoista suhteista, joita Venäjän ja Suomen välillä on. Taloussuhde on eräs niistä. Arvoisa presidentti mainitsi ydinvoimahankkeen, joka on vireillä. Se on kysymys, jossa Suomen poliittinen taho on lausunut jo näkemyksensä sitä kautta, että eduskunta on antanut hyväksymisensä, ja nyt asia on yhtiöiden käsissä. И мы также говорили обширно о наших
двусторонних торгово-экономических отношениях, совместных проектах. И уважаемый господин президент уже упомянул о нашем сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций. У нас имеется такой совместный проект. И уже сейчас ситуация такова, что политические силы Финляндии, в общем-то, они высказали свою точку зрения в виде решения парламента. Значит, вот эти политические решения приняты, и сейчас это дело находится в руках, можно сказать, тех компаний, которые принимают участие вот в этом проекте. Totesimme myös, että venäläiset ja suomalaiset tapaavat toisiaan runsaasti yhä vielä huolimatta, että talous on molemmissa maissa hivenen jähmeä. Yhä vielä ihmiset matkustelevat ja ylittävät monet hyvin aktiivisesti Suomen ja Venäjän välillä. Да, и мы также отметили, что россияне и финны продолжают встречаться, продолжают поддерживать контакты, несмотря на вот экономические такие сложности или экономическую там конъюнктуру, и, в общем-то, посещают друг друга, ездят в соседнюю страну. Так что вот такая активность в плане туризма, путешествий, контактов продолжается. Ja on hyvä, ettei matkailua tapahdu vain matkailun vuoksi, vaan että siinä vaihdetaan toistensa tuntemusta, kulttuuria, urheiluakin. Se on hyvin laaja-alaista. Да, и хорошо, что такие путешествия, они осуществляются не только ради вот самого туризма, но имеются, ну, в общем-то, они имеют и другие последствия. Значит, люди знакомятся, в общем-то, знакомятся с соседней страной, с культурой, узнают друг друга, в общем-то, могут иметь какие-то спортивные тоже интересы. Значит, такой широкий спектр контактов и интересов наблюдается и в плане туризма тоже. Lopuksi haluaisin vielä näin pienen Suomen näkökulmasta tehdä sellaisen havainnon, että maailmanmenossa on kuitenkin myös rohkaisevia merkkejä. Suuret vallat, suuret maat ovat kyenneet Syyriassa, Iranissa, ISILinkin osalta käymään hyvin rakentavaa vuoropuhelua. Ja se on kaikille meille, erityisesti pienemmille, rohkaiseva merkki. Ja kannustan presidentti Putinia siinä toiminnassa. И хочу в заключение сказать, вот с точки зрения такой маленькой страны, как Финляндия, что не все так плохо. Вот в этом мире все-таки мы можем наблюдать и такие обнадеживающие сигналы тоже. То, что большие державы, большие страны, крупные государства, они продолжают свое взаимодействие, свое сотрудничество по вопросам, связанным, например, вот с ситуацией в Сирии, там вот в Ираке, то, что касается исламского государства, вот как с ним быть. И вот такой диалог между большими державами продолжается, и это с точки зрения маленьких стран очень хорошо и важно, и вот поэтому я хочу в дальнейшем поощрять вот своего коллегу, в общем-то, также активно действовать, принимать участие вот в таких усилиях международных. Kiitän teitä hyvin avoimesta ja miellyttävästä tapaamisesta. Так, я благодарю вас за такую откровенную и очень интересную, конструктивную встречу. Уважаемые дамы и господа, сейчас российские и финляндские журналисты смогут по 2 вопроса задать президентам. Пожалуйста, первый вопрос нашим гостям. Arvoisat naiset ja herrat, nyt toimittajilla on mahdollisuus asettaa kysymyksiä, 2 kysymystä Venäjän lehdistön ja 2 kysymystä Suomen lehdistön puolelta. Nyt ensimmäinen kysymys meidän vieraille. Ilta-Sanoma Tarja Paananen. Arvoisa presidentti Putin, Venäjällä ja teillä henkilökohtaisesti on valta vaikuttaa siihen, että Minskin rauhansopimus pannaan täytäntöön ja että se myös astuu voimaan ja sota Itä-Ukrainassa loppuu. Minkä takia te ette ole tätä valtaanne täysivoimaisesti käyttänyt?
Да, вот вопрос к президенту Путину. Значит, у России и у вас лично есть возможность повлиять на то, что Минские договоренности, Минские соглашения будут выполняться и будут введены в действие в полной мере, и что война на востоке Украины закончится. Почему вы не воспользовались своими возможностями влияния на эти вопросы в полном объеме? Если бы что-то нас не устраивало в Минских соглашениях, мы никогда не поставили под ними свою подпись. Jos Minskin sopimukset eivät sopisi meille jostakin osin, me emme koskaan tulisimme allekirjoittamaan ne. Мы считаем эти соглашения справедливыми и сбалансированными. Olemme sitä mieltä, että nämä sopimukset ovat oikeudenmukaiset ja tasapainotetut. И оказываем возможное влияние на одну из сторон этого конфликта, на Донецкую и на Луганскую непризнанные республики. Ja me suoritamme mahdollista painosta erään osapuolen, eli Donetskin ja Luganskin tasavaltoihin, jotka ei ole kansainvälisesti tunnistettu. И вы не можете не заметить, что в их позициях многое изменилось. Ja te ette voitte olla huomaamatta, että heidän näkökannoissa hyvin paljon on muuttunut. Они готовы и хотят вести переговоры по всем пунктам Минских соглашений. He ovat valmiit ja halukkaat käydä neuvottelut kaikista Minskin sopimuksen kohdasta. Ключевыми элементами являются договоренности по политическому регулированию. Avainasemassa ovat poliittista sovintoa koskevat pykälät. Их несколько. Niitä on muutama. Первое изменение в Конституции Украины с предоставлением автономных прав этим территориям, либо, как предпочитают говорить официальные представители в Киеве, с решением вопроса о так называемой децентрализации власти. Eli ensinnäkin Ukrainan perustuslain muutokset, se, että alueelle myönnetään itsehallinto, tai niin kuin ukrainalaiset tykkäävät sanomaan, että valta siirretään keskuksesta alueelle. Второй вопрос – это принятие закона Украины о амнистии в отношении ряда лиц из Донецкой и Луганской республики. Toinen asia koskee siitä, että Ukrainassa tulisi hyväksyä laki armahduksesta, joka koskee Luganskin ja Donetskin tasavaltojen eräitä edustajia. Третий вопрос – это имплементация закона об особом статусе Донбасса, Луганска и Донецка. Kolmas asia, Donbassin ja Luganskin erikoisasemaa koskevan ukrainalaisen lain toteuttaminen. Четвертый вопрос – это принятие закона Украины о местном самоуправлении и проведение этих выборов. Neljäs asia on Ukrainan lain hyväksyminen paikallisesta vaalista ja paikallisesta itsehallinnosta ja paikallisvaalien järjestäminen. Пятое – это снятие экономической блокады с этих территорий. Viides, taloudellisen saarron poistaminen alueelta. Обращаю ваше внимание, что ни один из этих вопросов не входит в исключительную компетенцию Донбасса. Это компетенция, прежде всего, киевских властей. Kiinnitän teidän huomiota siihen, että kaikkien niiden kysymysten ratkaisu ei kuulu pelkästään Donbassin valtamahdollisuuksiin. Se on ensisijaisesti ukrainalaisten valtaelinten asia. Позвольте мне, выражаясь хоккейным языком, вернуть вам вашу шайбу. Saisinko, jos puhutaan jääkiekkokieltä, palauttaa teille teidän kiekon? И спросить, почему наши коллеги
в Евросоюзе, в Соединенных Штатах не оказывают должного влияния на kieivские власти для решения всех вышеупомянутых мною вопросов. Ja kysyä siitä, miksi meidän kumppanit Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa eivät käytä kaikkia mahdollisuuksia ja oma arvovaltansa sen eteen, että pannaan ukrainalaiset valtaelimet toteuttamaan kaikki edellä mainitut asiat. Все эти позиции изложены в Минских соглашениях. Kaikki nämä asiat on selustettu Minskin sopimuksessa. И по каждому пункту записано по согласованию с Донецком и Луганском. Ja jokaisessa kohdassa on mainittu, että sen pitäisi ratkaista sovinnossa Luganskin ja Donetskin kanssa. Нужно садиться за стол переговоров напрямую с представителями этих территорий и договариваться. Другого пути нет. Tulisi istua neuvottelupöydän ääreen kyseessä olevien alueiden edustajien kanssa ja etsiä sovintoa. Muuta tietä, muuta vaihtoehtoa ei ole. Надеюсь, что сегодняшняя встреча закончится хоть каким-то позитивом. Мы будем работать над тем, чтобы этого позитива было больше, чтобы Минские соглашения были полностью исполнены. Toivon, että tämän päivän kokous päättyy myönteisellä tavalla ja että Minskin sopimuksia toteutetaan. Me tulemme työskentelemään sen eteen, että tällaisia myönteisiä muutoksia tulisi olemaan enemmän. Спасибо. Kiitos. Пожалуйста, продолжаем. От российских журналистов Полина Ермолаева, телеканал Россия. Пожалуйста. Добрый вечер. Если позволите, в продолжение предыдущего вопроса уточняющий, поскольку минские договоренности так часто нарушаются, мы каждый день видим, что обстрелы со стороны Украины не прекращаются. Вообще минский формат, на ваш взгляд, Владимир Владимирович, он скорее жив или скорее мертв? Я считаю, что просто ему нет альтернативы. И как бы тяжело не было, нужно идти по этому пути. Se on Venäjän television kysymys siitä, että mitä koskee Minskin sopimuksia. Niiden kohtalosta puhutaan hyvin paljon, mutta tulitaukoa ei ole. Ja koko ajan tulitukset jatkuvat ensisijaisesti Ukrainan puolelta. Ja kysymys kuuluu siitä, että mitä mieltä olette, onko se Minskin formaatti, onko se elossa vai pikemmin ei? Vastaus on se, että se on paras mahdollinen vaihtoehto. Есть и второй вопрос. Накануне мы слышали, что президент Порошенко заявил о якобы 3-миллиардной взятке, которую Россия якобы дала президенту Януковичу за то, что тот не подписал соглашение о евроассоциации. Хочется узнать ваши комментарии. Ja sitten toinen kysymys. Äskettäin presidentti Poroshenko sanoi, että Venäjä mukaan on antanut 3 miljardin lahjoituksen entiselle presidentti Janukovicille siitä, että hän ei tulisi allekirjoittamaan sopimusta unionin kanssa. Mikä on teidän mielipide? Печально, что наши коллеги о таких вещах говорят в подобных категориях, рассуждают в подобных категориях. On valitettavaa, että meidän kollegat tällaisista asioista puhuvat sillä tavalla. Если кто-то считает, что это взятка за то, чтобы президент Янукович не подписывал соглашение с Евросоюзом об ассоциации, то, наверное, также взятками можно считать все средства, которые вложены были другими кредиторами и инвесторами, за то, чтобы это соглашение было подписано. А там много денег, скажем, из американских фондов. Jos pidetään tätä lahjuksena, niin pitäisi pitää lahjuksena myöskin muiden luotujen antajien ja sijoittajien rahat, jotka Ukrainalle oli annettu. Ja siellä oli hyvin paljon muun muassa amerikkalaista rahaa. Кроме того, как известно, новое руководство Украины подписало эти соглашения, но отложило их имплементацию более чем на год, до 1 января
15-16 года. Но возникает вопрос, деньги кому пошли в карманы, если это взятка? Ja sitten uusi Ukrainan hallitus on, kuten tiedämme, allekirjoittanut sopimuksen, mutta lykkänyt sen voimantuloa vuoden 16 alkuun. Ja kysymys kuuluu, kenelle tulevat rahat, jos se oli lahjoitus. Ведь отложив имплементацию, новое руководство Украины сделало все то же самое, что предлагал сделать Янукович. Он ведь предложил что? Отложить подписание, а они отложили имплементацию. Kun sopimuksen voimantuloa oli lykätty, se on juuri se, mitä oikeastaan Janukovic on ehdottanut. Koska presidentti Janukovic aikoinaan on ehdottanut, että sopimuksen allekirjoittamista siirretään. Nyt siirretään sen voimantuloaikaa. Käytännössä se on yhtä ja sama. Ну и, наконец, наши средства, которые мы взяли из наших резервных фондов, пошли на приобретение суверенных бумаг Украины по английскому праву. Ja lopuksi meidän voimavarat, jotka oli otettu kansallisesta säätiöstä, oli käytetty Ukrainan virallisten papereiden ostoon. Средства были запрошены на поддержание бюджета, прежде всего решение социальных вопросов, выплату пенсий, пособий и так далее и тому подобное. Niitä voimavaroja on pyydetty budjettimaksujen suorittamiseksi, ensisijaisesti sosiaalialan maksujen toteuttamiseksi, eläkkeiden ja niin edelleen. Нас не интересует, кто и как распорядился этими деньгами, но нас интересует возврат этих средств. Meitä ei kiinnosta se, kuka ja millä tavalla on käyttänyt ne rahat. Meitä kiinnostaa, että me saamme ne takaisin. После того, как совокупный внешний долг Украины превысил 60% ВВП, мы имеем право потребовать эти деньги к досрочному погашению. Мы этого не делаем, исходя из тяжелого экономического положения в стране. Sen jälkeen, kun Ukrainan ulkomaan velka on ylittänyt 60% BKT:tä, meillä on oikeus vaatia luotojen ennakkomaksua, mutta me emme tee siitä pitäen mielessä, miten vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Ukraina on. Мы надеемся эти деньги получить, как записано в соответствующем соглашении. Mutta toivomme, että nämä voimavarat palaavat kuitenkin meille, että me saamme ne takaisin, niin kuin on kirjoitettu vastaavanlaisessa kauppasopimuksessa. Спасибо. Kiitos. Yleisradio. Arvoisa presidentti Putin, Suomea NATOn kuulumattomana maana huolestuttaa NATOn ja Venäjän asevarustelun kiihtyminen ja sotilaallisen voiman lisääntyminen Itämerellä. Mitä vastaatte huolestuneille suomalaisille ja muille Itämeren kansoille? Вот нас, финнов, как граждан и жителей такой страны, которые не входят в НАТО, беспокоит то, что все-таки активизируется вот это приобретение вооружений со стороны НАТО и со стороны России, и также демонстрация военной силы на в регионе Балтийского моря. Что вы, уважаемый господин президент Путин, могли бы ответить вот на такие озабоченности финнов в этом плане? Я думаю, что самая лучшая гарантия безопасности Финляндии – это ее нейтральный статус. Minä olen sitä mieltä, että Suomen turvallisuuden paras takuu on Suomen status, että se ei kuulu sotilasliitoihin. Потому что как только возникает какая-то угроза со стороны какой-то сопредельного государства, Россия соответствующим образом должна реагировать и выстраивать свою оборонную политику таким образом, чтобы нейтрализовать возможную угрозу в свой адрес. Koska heti kun rajallamme olevasta valtiosta tulee jonkinlainen uhka,
Venäjän pitäisi reagoida siitä ja rakentamaan oma puolustuspolitiikka sillä tavalla, että se mahdollinen uhka hallittaisiin. Если кто-то ставит под угрозу какие-то наши территории, то значит мы соответствующим образом должны будем нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза, а как же иначе? Jos joku asettaa uhan alle meidän alueet, meidän täytyy tehdä, että meidän asevoimat, niiden iskukapasiteettia niille alueille, joilta meille tulee uhkaa. Toista vaihtoehtoa ei ole. НАТО же идет к нашим границам, а не мы куда-то там двигаемся. NATO lähestyy meidän rajoja, emmekä me lähesty. Но я бы, тем не менее, не стал здесь ничего нагнетать. Mutta minä en tulisi ylidramatisoida siitä. Мы, конечно, будем все анализировать и внимательно следить за этим. Me tulemme tietysti hyvin tarkasti seuraamaan kaikkia kehityksiä. Но пока я ничего не вижу такого, чтобы заставляло нас особенно волноваться. Mutta tässä vaiheessa en näe mitään sellaista, mitä voisi aiheuttaa meille erikoista huolia. Это все скорее политические знаки в отношении России или в отношении своих союзников. Нас больше беспокоит, скажем, система развертываемая, система противоракетной обороны. Вот это серьезная вещь стратегического значения. Meitä huolestuttaa muita asioita, esimerkiksi pohjoisten torjuntajärjestelmän kapasiteetin kehittäminen. Se on todellinen strateginen tekijä. Спасибо. И заключительный вопрос пресс-конференции, пожалуйста, лайв. От российских журналистов. Viimeinen kysymys, aikakauslehti, live. У меня вопрос к обоим лидерам. Вы в начале своей беседы упоминали о том, что у нас снижается товарооборот и вообще как бы совместное торгово-экономическое сотрудничество не на высшем уровне, не в лучшей ситуации сейчас находится. Вот в нынешней, за время сегодняшней беседы вам удалось найти какие-то пути выхода из этого кризиса, можно сказать, даже кризиса, и возможно ли увеличение товарооборота в сложившейся ситуации непростой? Спасибо. Minulla on kysymys molemmille johtajille. Alussa te olette maininneet siitä, että keskustelitte meidän taloudellisista suhteista ja kauppavaihdosta, että meidän kauppavaihto on supistunut ja yleensä ei ole parhaimmassa mahdollisessa kunnossa. Oletteko te pystyneet keskustelun aikana löytämään keinoja tilanteen parantamiseksi siihen, että me pystyisimme ylittämään niitä kriisi-ilmiöitä? Syitä siihen, että kaupan määrä on alentunut, on kaksi. Ensimmäinen on... Причин тому, почему снизились объемы торговли, практически две. Ensimmäinen on se, että talous molemmissa maissa on taantunut ja silloin kaupankäyntikin pyrkii taantumaan. Первая причина заключается в том, что в обеих странах наблюдается все-таки экономическая рецессия, и вот в таких условиях, естественно, и объемы торговли, показатели торговли, они также, как правило, снижаются. Ja toinen on sitten Ukrainan kriisin johdosta asetetut pakotteet ja vastapakotteet, jotka tietysti myöskin ovat supistaneet kauppaa. И вторая причина заключается в том, что в связи с украинским кризисом были установлены санкции, также ответные санкции, и они влияют также понижающие на показатели торговли. Uskon, että me molemmatkin toivomme, että Ukrainan kriisi saataisiin ratkaistua. Я уверен в том, что мы оба надеемся и рассчитываем на то, что украинский кризис будет разрешен, будет урегулирован. Ja kumpikin saisi taloutensa rattaat pyörimään. Silloin taas palattaisiin vanhaan hyvään aikaan, jolloin kasvua oli tuntuvasti.
И тогда, в общем-то, и торгово-экономические отношения, они могли получить новый такой стимул, могли пойти на подъем и могли бы вернуться вот к старым добрым временам вот в этом отношении. Я полностью согласен со своими коллегой. Olen täydellisesti samaa mieltä kollegani kanssa. Добавил бы только еще одну причину все-таки. Lisäisin vain yhden asian. Это снижение цен на мировых рынках на традиционные статьи нашего экспорта. Että kansainvälisillä markkinoilla hinnat meidän vientituotteille ovat laskeneet. И по этим показателям товарный объем, может быть, и сохранился, а стоимость ноль, конечно, упал. Но это просто объективная вещь. Ja tästä syystä tavaravolyymi on ehkä säilynyt, mutta sen rahallinen arvo on supistunut. Se on objektiivinen asia. Хотя есть, конечно, и вещи, связанные с санкциями и нашими контрмерами. Vaikka on tietysti vaikutusta sanktioilla ja meidän vastatoimenpiteillä. Я уже говорил об этом в ходе переговоров в предыдущие годы. Каждый год объем, скажем, молочной продукции, финской молочной продукции на нашем российском рынке увеличился на 11%. Каждый год прирастал на 11%. Minä neuvottelujen aikana olen jo maininnut, että aikaisemmin suomalaisten meijerituotteiden vienti Venäjän markkinoille on joka vuosi kasvanut 11%. А теперь сокращается. Nyt ei. Сокращается теперь, поэтому, конечно, это имеет значение тоже определенное. Nyt se supistuu. Tietysti tällaisilla asioilla on merkitystä. Но я опять же хочу сказать, что я согласен. Мы исходим из того, что и проблемы, связанные с санкциями, с контрмерами, с украинским кризисом, это все пройдет. И кризис будет разрешен. Mutta haluaisin korostaa, että olemme todella yhtä mieltä siitä, että kaikki nämä ongelmat, jotka liittyvät Ukrainan kriisin sanktioihin, meidän vastatoimenpiteisiin, будут созданы условия для восстановления наших объемов торговли. Väistyvät ja me tulemme luomaan olosuhteita meidän taloudellisen yhteistyön palauttamiseksi entiselle tasolle. Ну, мы, конечно, говорили о том, что можно сделать дополнительные в сегодняшних условиях. Надеюсь, что сейчас встречи будут у нас в рамках Петербургского экономического форума международного, где мы ожидаем большое количество финских наших друзей и предпринимателей. Поговорим с ними еще дополнительно на эту тему. Ja me olemme maininneet myöskin siitä, mitä voitaisiin tehdä enemmän. Nyt me odotamme, että Pietarin talousfoorumin puitteissa meillä on paljon suomalaisia vieraita ja heidän kanssa käydään keskusteluja. Odotamme siitä. Спасибо. Спасибо. Спасибо.